إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. abavandimwe rero ni umunsi wa kabiri mu minsi ya Ramadan, aho twiyemeje yuko twafata igihe cyacu muri aka kanya gakeya tuba dufite yuko twakwibukiranya amwe mu magambo Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko buriya nuko twabibonye muri iyi minsi ya nona cyangwa se muri minsi y'ukwezi kwa Ramadan, yuko wa wundi ufite igihombo ni wa wundi uzibuza izi ngabire za Allah subhanahu wa ta'ala. Rero nari navuze ngo dukomeze turebe icyiciro cya kabiri, aho Sheikh wanditse iki gitabo Al-Allama Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah wa ghafara Allah lah, yuko Allah subhanahu wa ta'ala mugiriwe akanamubara ku byaha byiwe. Somo rya kabiri rero seravuze ati majlis thani Ramadan shahrun azim mubarak, ukuri ku kwezi ni ukwezi guhambaye, ni ukwezi kw'imigisha. يقول الشيخ بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. kuri ibyo ngibyo rero Sheikh yaratanye avuga ati ayuha almuslimun, abavandimwe b'Abayisilamu, innakum fi shahrin azim mubarak, by'ukuri muri ku kwezi guhambaye, ukwezi kw'imigisha. ala wa huwa shahrun Ramadan, uko nta kundi ni ukwezi kwa Ramadan. shahru siyam wal qiyam wa tilawati al-Qur'an, ni ukwezi ko gufunga no guhagarika. uku kwezi harimo amasengesho no gusoma Qur'an. shahrun utqi wal ghufran, ni ukwezi Allah subhanahu wa ta'ala akura bamwe mu bagaragu mu muriro akanababarira. shahru sadaqat, ni ukwezi kw'imigisha, ukwezi ko gutanga. wal ihsan, no kugira neza. shahrun tuftahu fihi abwabul jannat, ni ukwezi Allah subhanahu wa ta'ala afungura imiryango y'ijuru. watudaafu fihi alhasanat, akanahereza wa wundi wakoze igikorwa kimwe Allah subhanahu wa ta'ala akagitura, akamushumbusha ibikorwa byinshi. watuqalu fihi al-athrat, binavuga yuko ku kwezi ari ukwezi ko gutoragura ibyiza. shaharu tujabu fihi dawat, ni ukwezi bavandimwe umuntu agerageza kuba wa wundi wasabye Allah subhanahu wa ta'ala mwakirira ibikorwa byiwe. waturfa'u darajat, ibikorwa bya Allah subhanahu wa ta'ala akabizamura. wataghfiru fihi sayiat, Allah subhanahu wa ta'ala rero akababara ibyaha byiwe. shahrun yajudu Allah fihi subhanahu ala ibadi bi anwa'il karamat, Allah subhanahu wa ta'ala muri uko kwezi hari tayari guhereza no kugirira neza ku bagaragu biwe karamati, ibyiza bigiye bitandukanye. wayajizu fihi li awliyaihi al-atayat, Allah subhanahu wa ta'ala akanahima muri uko kwezi abagaragu biwe no kubahereza kuba yabaha. shahrun ja'ala Allahu siyamahu ahada arkan al-islam, ni ukwezi rero Allah subhanahu wa ta'ala yashizeho kuri wa wundi uza gufunga. Allah subhanahu wa ta'ala yagushizeho anakugira imwe mu nkingi z'Ubuislamu. wasamahu al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallama, urabizi uko kwezi rero intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaragufunze. wa amara an-nasu bisiyami, mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ategeka abantu kuba bagufunga. wa akhbara alayhi as-salatu was-salam, intumwa yacu Muhammad sallama ikuvugaho anna man samahu imanan ihtisaba, kuri wa wundi uzagerageza kuba yagufunga afite iman Allah subhanahu wa ta'ala
afite n'icyizere Allah subhanahu wa ta'ala kazamugororera ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah subhanahu wa ta'ala azamubabarira wa man qamahu iman wa ihtisaba ufira Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi na wa undi rero uzagusiba afite iman Allah subhanahu wa ta'ala azamubabarira kuri byaha byabanjije shahrun fihi laylatul khayr min alf shahr muri Ramadan babizi ko hari ijoro ry'ubugabe iryo joro yitwa Laylatul Qadr wa undi ruzagira amahirwe akarihagarara agahuza n'iryo joro ibihembo byaryo ni byiza cyane kuruta amezi igihumbi man hurima khayraha faqad hurim wa undi rero uzagira amahirwe mabi akibuza ibi byiza kuba muri babandi basaba kuba muri babandi bakora ibyiza kuri babandi bari babakene kuri babandi basura amarimbi byose ni bikorwa byiza rero muri uku kwezi kwa Ramadan urundo zaramuka abikoze Allah subhanahu wa ta'ala azamugorera byinshi rero umunyagihumunu wa wundi ushobora kuba yakwibuza ibyo byiza fa'azimuhu rahimakumullah bi niyyati salihah ngaho mu guhereza ikuzo mubone ko ari ukwezi ko kuryama mubone ko ari ukwezi wo kujya kuri amafilime cyangwa se no kujya mu biteye isoni mushiraho na niya nziza wal ijtihad fi hifdhi siyami qiyami no gushiraho muhate wo kurinda icyo gisibo no kugerageza uhagarara ayo majoro wal musabaqati fihi lil khairat no kuba mwakwihutira gukora ibyiza no gushakisha ibyiza wal mubadarati fihi lit tawbati nasuh min jami'i dhunub wa sayiat no kwihutira ko mwakora tawba yahiri dasubirwaho ibyaha byari byose waba warakoze nuzagire ipfuniro kuba wasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakwabara ibyaha wakoze ugakora tawbatu nasuh nimba hari ibyaha waba warakoze Allah subhanahu wa ta'ala ini fursa ahereza bemeramana yuko bakora tawba iri nasuha ujtahidu fi tanasuhi bainakum munagerageze kuba twagirana inama hagati yacu wa ta'awuna lil birri wat taqwa no kugirana inama yo gukora ibyiza no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala murabizi ko Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze muri surati al-asr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr nuko mugomba kugirana inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala no kugirana inama yo kuba abantu bakwihangana wa tawasaw bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar nuko bagirana inama yo kuba abantu bakora ibyiza no kugendera kure ibiteye isoni wa da'wati ila kulli khair itafuzu bil karamati wa ajrin 'azim wa ajrin 'azim no kuba abantu bahamagarirana kuba bakora ibyiza kugira ngo mutsinde no kubona karama ni bihembo bihambaye wallahu mas'ulun an yaslaha ahwal almuslimin jami'an wa yu'ammir qulubahum bittaqwa yaslih قادتهم ويمن على الجميع بالتوبة النصيح من جميع الذنوب وأن يحفظكم من مكايد الأعداء إنه على كل شيء قدير وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته